Ewa, assalamu alaikum watukufu wa Komori mlio Komori na wa Komori mlio onze mwa Komori, watukufu wa diaspora junda harimoi nchi ya Faransa, hemi junti pia ya Faransa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amade miadi na dararinkana amjorambia kae songio njema. Leonga sina mada mbili basi. Jokauzi na nuwa vanu ngabo mada ya husu mafundi wa Komori, ne mada ya husu amini soifu ngamjozi jua lelo wa Komori ye mnangoma nzia zino vanu ya nzia zino wa Komori harimoi makati ya jawo yao ama muda mshashi vanu ngabo panga wa mnangoma ya nzia zini siwa harimoi masiwa ya hatu ni amini soifu ngardozi na nuwa vanu haba anga mjora mbia kaya songi njema ya uri regle mbavi amfikirika rakarda tino senyi kase eso na mranyi mwandu wa samanjia na mrambie kaya eso sava leo katilari ya ndiseze habari za rihansivan iliritike wale na mrambie kaya songi njema rijau udemare ze rihansivan iliritike wale mananga mjua kaya awo fatigue ya he tumu ne taraweha abonge ngarjo endelea wa Komori watukufu mguna mhifadhini amnusuruni haini wahanu mlio kamwa benze jailie wafungua rentina muata maudu insha Allah wa jordi wafunge amandasi abo raha watu fungua ngabo wafungua o inde namna ilie le damala kanti harimoi dunia abonge ekesongi njema na mrambie mtafadhali nyuma samanjia na mri juze unu ekesongi njema rjwa u demare rambeza rihantsivano ritirenge wakati bale o ngaranzor nanu mnangoma nzo ya zinwa ni amini soifu ardiri nanu mbavi za usema fundi rahim chamadari yesongio njema kesongio njema burahimu niambie. Mwenyezi Mungu mjailia zetu murifunga uzinu zike za hairi. Mungu yarikubalie dua insha Allah mwezi mtukufu hunu. Mwenyezi Mungu yahifadhi nchi ya hatu insha Allah. Okay, 5 sur 5. Marhaba menji Rashima Ibrahim. Marhaba menji 5 sur 5. Okay. Watukufu wa Komori ngarendeleao andari mjuzeni mbavi sujet ya mwando ranzori tekeleze vanu de ya usema fundi wa sharabu walo harimoi nchi ya hatu kanza kutoenya swaha vanu sisi rosodo hamba kanza ngarjodo toza nya swaha ya baki wandoa zingare au atizingare imana kangari mtafadhali lini okau mana ze video ngazidongo sinyalewa ni wandoa tota wado share rongoa mdotia ze kweri hakul ze jemu bala fundi jibrilu ilie video hii wandu wa sinyale u watiyojawa wahunduzi wa zaho sujet ya mwando amani zona mwambia ni sujet ngizo mbili leo abo sujet ya usema fundi wa sharabu aduina nuwa banonondo wandu wa elewe ngabo sujet husu ancien ministre des affaires étrangères Amini Soif
umtuje. Jana tufanya video tione sambabi baiza mirongozi za usumna ngoma yanzo ya zino sha ngapo wambose wandu wa mahamishashi jokiri kwa jaelewa manaye video ya jana ikavize. Donc leo ino tulitrengeshwa baha ni jeni nanue imna ngoma yanzo ya zino ni ancien ministre des affaires étrangères Amini Soifu osonimo wa Comores nganjo sinanua banundo haini mwenza akili ngujoelewa iyo tujo kahanza ya elewa hiyo problem haya shana rinjero mwe suije kwezi ya usema fundi wa Comores watukufu njunda wa harimo masiwa yone ya Comores njunda wa bonze mwe Comores sirujunda wa bonze na wasai wa njunda wa bonze wa Lofaranta. Mwenyezi Mungu na mtukuzeni, Mwenyezi Mungu ajailie zetu muzinu zirengwa zeduar ziomba au haruma za mwezi mtukufu nu zirengwa insha Allah. Ngabo suala ladhimu yambe banu ya usema fundi surtout de mafundi wahimiliya asumani Azali mananga mshangayo kamrondo bwaru ze réseaux sociaux mungu akanguono zelera za helansuri wa saliwa Comores mafundi bali na bali wanjarmu misiri ya Jumaa wanjarmu misiri bali na bali ngotoze darasa ngabo mafundi kao ukweli ikao bidi ke o mijini hatu muharmu mijionti pia wanjio misirini wa wayichiliye ngabo mafundi kao ikakwa tudungwa mbio o mijini hatu harmu misiri wa toze darasa watihunre wandru wa wayichiliya la realite. Anjitoa example hamadu mjini nazaliwa mjini Dembeni keitujisa ukawa Dembeni ngamona ohina mna Mansuri ya himawaru mazerezo sosio ya mba mnyanya na nrabo leo ini ajaba haren sohafu haren kutafsire Qur'an mruja fundi Mansuri ya himiliya ufujari wa ularumenti mruja Mansuri ya himiliya upeu asumani Azali ya ufanya una belu ya lo konseye wa belu hadia jaba haren sohafu ya kentibo msirujwa Jumaa Dembeni ya towe darasa ya hundre wandru wayichiliye darasa keituji sata na boti Mansuri hayeche abonto tukautoe example ya hemo hatu ranzi Mansuri ukaketujisa ukanamduja fundi Mansuri ya kwenda hima haruma za réseaux sociaux ye himiliya mnyanya wa asumani Azali na ndrabo na nkalizi wandru watola uze roho wandru wafungwa ubure wandru wa intimide wao wahime wadore makoti halafu lelo inu waringa butumu wafikiru hamabanu Mwenyezi Mungu yo manipileha waje wadonjo misirini wamba wo mafundi wetiaze bushuti na miharuma fijo hayasa wozingaramizo hapo tafsiri Qur'ani vahebo buhama wandu homejini na maraia wedawe kanti wayichiliya lazima wandu wanu imagine mruhama adabi ngarjua uze tabia za adabi fundi adabi mjini Dembeni amtoze example za mafundi wa Dembeni na zingeni nje umijini mitwa jina adabi nguhimo konti omsoro wa Jumaa wa juu wa Mansuri hakanto msoro wa Jumaa wa mbwani wandi haringwa to darasa wasome wa Comores wa Dembeni ngavano ani ya rabi bo Mungu wandu mjua uze tabia za haono kabati mwanadamu wa fitna la peu hamadabi kabati mwanadamu mwenza rohombi hamadabi ya kuifanyia wana wa Dembeni ngabo wandu pia ngwazijua osha vandu yakangarizirongo sisi ngejomba bo upeu ngarjua ufunda adabi ukana mengoni mu wandu wa himiliya ufujari wa heze wa kufanya ze kwezi no ili watu katsomba hazini d'accord sha heze act zijiri uharumenti enti hatu neze wandu mafundi wanu wa himiliya ufujari uno keja lazim ketujisa wahunde wandu wa wayichiliya ze darasa zahawo tikawonesa ukana. Imagine mji mtukufu Hamadu mji wa Mbeni hamade determination wa irenga ranguba la hata leo mji wa Mbeni ya mahame wa rengeze disposition za hawo zonti pia ili Azali ya titro mdu Mbeni keitujisa mji Mbeni leo Dr. Abdul Hakim ya njihar mwamsihiri ngufanyiso darasa ya hunde wandu wa kenti wa wayichiliye heze tabia ya wakahimiliya wa ufujari wa asumani Azali ani ketujisa mji mtukufu wa Mbeni
uka Abdul Hakim, Dr. Abdul Hakim hasomo shaholi honde namna ya jitole ya hata harumaze kampanyi za Osman Azali ado hima irongoa yone sakaze nongo kaze ndonro. Halafu leo hii ni ya njiharuma msiri ngufanyiso darasa haruma mji wa Mbeni, mji mtukufu wa Mbeni, wabuhe wandru wa kenti wado mwishilia ngamrevene babo ndiyo uyo mji wa Dembeni ko tujisa ukana Mansuri ya buliwa ya njie haruma msiri fatuzo wa Jumaa yafanye darasa wanru wahimiliya fujari uno na vanu naruele wana kavanu e problemu ino vanu wa Comores sisi de mitolo zamba sisi de ila ya sedima mecheki sikarfani suwananti enti ya hatu de enti ikawe kamru hangu harumanti ya sharabu ajamba ngwanzu ya hutubu au habarumso hafu ya babahi eto kilo amri ni wazee kabati mra parozi saibane diplomu ya hindi kabati ya parozi saibane husomo ndahubi shayensi ya hatu ya Komori denti ikao ekamru angwa ho warabuni haja wala fanya upolisi atukone sa example banu no hamba des examples za watu Dembeni adabi woni mvumba wanu wo journalist afanya journalism hamanda bo mera diopu yafanya dima hamanda bo mzimba yafanya sharia shabo wakaso angwa masuri ha ja Komori hatorenga haya na hutubu na baromso avaibushiti hama komiseri ashkali aka komiseri central Moroni yabo yengu joja vai juba ya bebala efundi karta paro tunda shay kamruhamba etihatu kamruhamba tifanya droit mpaka ya diploma itolo tifanya medicine mpaka ya uzisiwe ya diploma sheka mruhamba mimi mtisomo sharabu abobahi ya sharabu eka mru atenda kabano haba mimi ntoro haru mensini nliyo ntoro haru Kenya banu tenzangu Egypt ti kanti yabo 2 ans ti sidembeni yabo basi yabo nto jomba ukana yabo basi mimi na nikile joho ni juba ni vae nende na hutubu kama tenzangu Egypt tifanya 2 ans tijohunda wandru wazee wani kama na hatu hajao inshallah unaendelea kilo msafu ya swalize yani enti ya hatu sikarfani sonanti tia enti ya hatu karta paro tunda diplomu ya mri amba hasomo sharabu shadi zona hamba banu wa misomo mirwa jina wandu tunda donc ngeirisao fumma ngeirisao amparo mjini hatu Dembeni ukamwabu ani umbulie msajaja wa mruja Mansuri yende ado haram sohafu na adabi harmi misiri hatu woto wa aya za Qur'ani na hindini wamba mkala hamba kala hasihi kala haheya na mdu wa profite kubale kaida darasa hisa wauzi soba masuala muauzise situation ilo harmu yezi Azali parce que Mansuri ngondo hahimi harma tele harma media haone saukana yezingeno nai yezingeno jao yezingeno nroze ngongizo njema ezabari hindi lelo tizamba jana ukana rea himilia Osman Azali le fujarilo rema opposition mwatungo enda bokala weni wehula kilo anyama ne kilo amfi habe nzima wanungwa fungu wa hidani wonti pia kabati linyi ya hantiwa speciali soneleki ni Junaidi ukainde ya huandro hatu ngamtongo ula hidani nyoti pia ngamtongo fungu hidani nyoti pia zenongo pia kaitina ya voti ya Azali kaitina ya to voti ya Azali ngamlo hasara nywandu wahimiliya ya igozi chambo ishimo ngarijua ukangabu wandru majorite ya ho wandru wenji wahimiliya ya Azali hasiba wajitolea hemba iza hazi shai miji hatu mji tizamba mrambo mru hamado mji wa Mbeni mji wa mtukufu wa Mbeni keitujisa uka Dr. Abdul Hakim ya himiliya le fujari la Osman Azali no wandrae ya hunre wandu wadoishiliye darasa ya rabia hindri Dr. Abdul Hakim nguto darasa ya behindri wako ikange na darasa hajuka just ikange na elimu ya kweli ikangu fikiri wa Mwenyezi Mungu
Vanu kama mafundi kweli kweli wahimiliya suma Azali ngamfikiru kabanu Mwenyezi Mungu ye umanipilea. Wanu Mwenyezi Mungu woti fatihu ti belu ti msaidie wa manipilewa. Mwenyezi Mungu kado manipilewa. Donc ho mji wa mtukufu wa mbeni ngeirisao. Wa mtorenga ze disposition zanyu hamadizo mazirenga wa rumenti kamili. Kabati mji ukofana na mbeni hezi tendwa za hezi jiri wa rumenti habaha waka azalika tuto mdu wa hiyo. Abo mji wa mbeni wo mji wa utoli wa mfano. Yabo sisi ngari parao kana ketujisa hukana Abdul Hakimu ya Msirini yafanyise darasa wanu muzatumu haubaisha timu zatumu ya hunde wandru wahimiliya ladhimu wandru wa mhanue mafundingwa wengi wafanyisa darasa mbeni wenza hikma wenza imani wenza usalama watuliliaze nafsi za moza hao. Donc ketujisa ukweli hukana mji hamambeni bahi mbuli Abdul Hakimu mdena mumkelentiza mumremea yaone kama la hama balange populaire ngila dimu ya hanulwa ya elewe kabala namna ya jitelo ya himiliezi ya zalinu ani katuone hahindu mjini baisho ngizo mrohoni watu katumbo na hindu shala zimu ndo wakati wa uware mambuda mru wa siasa yore mambuda haruma voti hamadizo Azali harema juzi Azali harema mambuda za kweli ya wama fundi wanu na ruware mambuda harumetu muhinu watiishiliwa mafundi wanu amado mjini hatu dembeni notodozere jei ketujisa ukawo msirijo juma wa dembeni wa mrombwani no mrombo wa juu ngabo mafujari wahimiliya fujari wa suma Azali wa dohunda wandru wa ndo wa kelentiza wayichiliwa darasa ni mafundi ngwa uwenji ngabo Dr. Naswif izo kweli Dr. Naswif womengo ni mwandru wahimiliya wa fujari unu sha omwe kapatia paromona ya hima ya onesa ukana Azali jao mfanyo bazahe tranquille na doto mifano kweli na Dr. Naswifu ngui ahimiliya ezi sha kapatia paro mwishi ya Dr. Naswifu bona mvumba banu ngabondwa jojuzi sai uondo bumwicha parce que kaja paro jitole ya yarongo imagine mji hama uziwani kweli ye kadhiola ya kaurongo ya kadhiwa dembeni maana kadhiwa ulongo ngwe umumziwani ndio kaufanyisa darasa ya hunde wandu wamwishilia kedja lazimu. Donc kwezi wa Comores abo tido toka dembeni tikautoa example shabo ngiyo hama njishantu jini ngiyo hama de million tipia ya hensi ya Comores surtunga zija mafundi wa ndrabo wenda wafanya journalism na wafanya upolisi na wafanya dima wajawadu baru wafanya mrujwa wenda Egypt afanya dima mrujwa wenda Egypt Sudani hende hafanya electrofroid wandu wamo tukujawa na walele ndevu walele ndevu alafu waja 1 kilo amri ni wazee wa hutubu bala bahe ujumweni sale komwa shabo mri yangu ha ntindwa jinaja bala haubala hatuweza ranga mimi tangu ha Faransa tisomo shiarabu wandu wajua mandrabu na wabu haba ha wandu wenji mrungu wano wana wazalo Faransa ngwa steho ye dini ndro rahanu wazalo Comores ngwa vaya ondo rahanu wazalo Comores shabu wangu hamwana ya zalo Faransa ya zalo Lyon mana Lyon hode diningi yo swafi haku selon les renseignements ya dabala bangu to ya utubu hambra zalo manga ende helis do hamba no mijini hatu donc or sarrenge kana ani de izilar to juhari zihundu no wabaya hatu no wababa hatu no donc kay tujisa senanga mparo hajiku kana miji yonti pia ya hensi ya Comores na mregeze disposition za hanyu animzie mtizie ili watike balbal harmatum na watodo hanulwa watike mdu jo wayichiliwa mafundi mafujari wa muishia makalima mufti ya toa ani hakawalilisha wizi mufti wode mufti zentirio zinu juzi wandoka ulindo mwezi shabo raisi raisi hunu hatoa ni harongoa hamba ukana karna ujua hufunga haukam ganza ulinidishilie mufti shabo Comores yani si ufunge tumu eka Azali hadeside si ufungua eka Azali hadeside yabo kama tidini divala na ukana dezila sedi mamecheki sikarfani swanansi huka raisi uwengeneza hahe yeza huswedini zo za mufti sha yechide hilize dongozi liyo mwisha mufti makalima ngabo wandu wa josubuti
warengeze réseaux sociaux wamekana zila montage na ila mufti hazamba en live amfikirikata rais akapo Azali mufti ha confirme ukana baishwa ye mwizi ye mtwana shana mumstehi ukaende ya salio shabu ngojosha wandru wasubuti wameukana zila montage zila jawo mafundi wa Komori njapa wonti pia sha a majorite na wanu tena wanu uchamfu mafundi tilotoka wahimiliya Azali tena nunendo mahakama abo hawo yatahemrwa mahakama ya tundeze dossier za wana wanambulo no wana hata ufiraji wao mafundi wa sharabu ro ufiraji ze dossier za wana wanambulo o zilo mahakama o mahakama utunda wala mafundi wa sharabu zokweli tipia rotodo hamba sha a majorite wandru wa jireda ka wandru wa dini parce que wani karabi ramba waikadhi wai mufti ngo ladhimu rimstehenti ya hatu yo waziwa kamingoni mwezenti za Kiislamu ketujisa ukana wandru uishie mndu wana wamira umim Komori ha Komori yo ngionda ho yo ifomra yo tinami hamiche yo wandru pia mndu totende hawa mbilo yo ngionda ho halafu mndu eleze bala hataka antro la canal de Mozambique Madagascar jau wao Waislamu pia shaa tidhaba haba mndungono zila ula mndungono hama katinti ya Kiislamu aninge point sheo kabatino ngoza point sheo hama deze vote za bira juzo uchamfula no fudhuli ula shabo leo ngochona mndu harenge juba havaya halelende vu basi hende bala hamba kwezo hafatihu wala bahi wala sheikh ngujona miwakabi ngujona mewa wa fere islamiki ya mewa tijiri ya kilo dhamana heji hani des choses comme ça izunga tijiri u Komori na mtotunda wa Komori eze dossier za uchamfu za dizo hamba banu za unambo wa wana za uchamfu hama dizo mahakama izo mafundi wa sharabu wao mafundi wa mapashio atungorengo wana watezaya halafu wadua jo mijini hatu ngabo mafundi wa hutubu wafanya ho mijini onti pia walonarma ufiraji mwandu ngwa jua kwa tusubuti wawambia yeba ngamndria onde yenga mkubaliu yende zila zanzo zamba zila fundi kabiri hamba yakauonesa ani zila hakau hadharisha kani kasuma na Azali hanjia nguswalizo kirimria fungu yenzahe ya woti iloti baya to kwa to mijini ngamjua ukaimruoi ye fitna ye wapeu ye hazahe manisa nguswalizo ngamumdunga mrende ngamjua ukana ye fundi woi ye hatiboi ye ngufanya ufiraji enga bahindi mtowa mabuhe wandu wa mrongozo umijini shayanti ya hatu de helilo sitodaza na daila sene wamecheki na toruarti jomana tojua kemvula na waingo murabo shan toruarti jomana de helinga tojua kema fundi ngwa una uchamfu ngwa una upeu ngwa una ui shana todaza na todaza jomana anza ndro har masuala hiyo satitimize swala hii mafundi ngamjua har masuala ya bili na kanza niambe banu kao ngamwanzo vrema mrajise ndondro mteze jemu mwema shisho mwishe dossier ya husu Amini Soifu ancien ministre des affaires étrangères armenti ya hatu habahange ina bwamana ya Union africaine Somali chaselone ze renseignements mimi nilonizo zone za hangu mimi Amini Soifu bwa Komori nyanzo mpartage video inu swafi rama opposant rawandwa he pouvoir nge hakuwaishie video makalima ya uswami ndio kwa babanu ya uswami Amini Soifu ancien ministre kati Komori katufanya hazi Komori nge haefektewa na Union africaine havewa point focal Somali shahe situation iliyo hapa ha Somali ya husu security yeye mwinyi wae ha demande ka Johanza ya rohe Somali ya reside romanti karibu ya duhenda yetunda zenongo hardie ve haze rapport shaya tike Somali et situation ya parce que les dernières mois zinu neze semeni zinu ngabadiha hakuma gadushonga badiha mizinga ito mishashi donc yeye harumia nkiliyahe Amini Soifu hafikiri kabokeiri yende Tanzania
Tanzania wanu zamba wanu ye kakati Tanzania yabo kasi kabajatimizi hata 72 heures rangu ya roha vine za renseignements zangu ndonizo atamjwelo telia kai amini soifu ngujue double phase tikaanza ni bwe wando mashisho banu waishi eske amini soifu ngujue yatowe Azali wetina Azali ngabo wando wahimiliya wa pouvoir hao amini soifu ngujue daina Azali si strategy jana tsaba mahadisi ba mara video naifanya jana hinamna na jonesa sionesa ukana mru njavumba zina leonga mdetaille pia tukinga mina ze ressources za kanti amini soifu ze plaza he pia ani yena rohombi kabati mru tojwa kana ye fami soifu aliamani ya mtuje ya singani shanjwa ya mtuje rijuwao manamze soifu aliamani mbuna mrehemu hakana na wana msingani na mtuje shai fami soifu aliamani na mtunde mwangalie wana wa soifu aliamani wa mtuje wana shewamini soifu wonti pia kavaja badi wona rohombi pia bahika bati hamando do directeur de ay ya do directeur de douane ya lo ministre de télécommunication Kamal Soifu na ijomba mwenza rohombi swafu halafu kabati mru tojwa ka famille Soifu aliamani wona rohombi na vanu tikanzani wonese vanu nirongoze ya mini Soifu swafi parce que no wandru wahimiliya mini Soifu wakwamba mini Soifu technicien technique ni wonese kana c'est faux amini Soifu yeti technicien wa ministère des affaires étrangères parce que d'ailleurs la team rumishi mon ministère des affaires étrangères haparonomi ambassadeur chaka jaka fonctionnaire ya kaurumisha wa ministère ya kaurengo ya ambassadeur amini Soifu haduko présidence harengwa wa ambassadeur tukanza none sayindi bana kana haini mwanadamu technique ya amini Soifu ya loni yo hawe yema cotisation ya ifanya harumwensi ranzia kati ya nisoruma ministère des affaires étrangères indi haukaya o taki marehemu president taki hakaunome ministre des affaires étrangères harenge Ibrahim Ali Mzimba wo mdembeni shawoti mumbeni woti kuze wahe shabo hakaumrenga ha politiki ya bonze na rongozi rwa jina rutozirambua shabo sha Mzimba yeti mumbeni Mzimba yeyeti mwa mahame ya jomba mumbeni takiwa tena president takiwa amtongo hambabo takihuja kaurenga ministre des affaires étrangères amrenge Salmani Aitsandra si je me trompe pas o Asmana Azali kange president do bahanu ministre ya kupersa injia ka ministre des affaires étrangères Maître Fahami haka ministre wa Sambi o mhawa mwiso wa Sambi na Sambi ya mzuani shaiti kuze wa Fahami tukanza naonese ka ministre fu kudonomewa na ministre fu kadonomewa ha technique sha Azali yo kana yeze hambangu rengwe mwananya kuze wahe ya mnome hamale lobo ya demisione hadi hajafanya taratibu harenge Kamal Soifu amnome anuzile wenu hena mna kuishia idarusi marehemu idarusi maana wala wala mange marehemu imarehemu idarusi hashangu shangazo kuja technique nda hivi cotisation idarusi ifanya rumenti hatu dai parce que wanu ladhimu ladhimu tunda rujua cotisation yafanywa rumenti hindi no wandu technique par exemple mama Madu siwishi ambavi kati yako ze kaderi yende ya mru agronome ze kaderi yende ya zi rajisa ya buzibua ya zifanye decentralisation ya uso ladhimu yo de technique iko hamba shale wo amini Soifu wandu wa hele jamvi na wandu nusu wa hahe wafumbwa wala technicien technique ndai ebo amini Soifu ya ministre des affaires étrangères habu ambassade ngabonze parce que riono un pharmacien marehemu Abdul Karim kati ya numiwa ministre des affaires étrangères yo enna na abo hashindi habua mbosevala katine ndaro Kuweti ne consulat ya Jeddah na wala nanda hutena
en tout cas wa fanya marongo wa faire étranger alafu lelo inu Mtsichiliye amini soif tukaanza niambe hindu wa Comores nimweleze ni banuka na Asmani Azali ngwanzo ya njebo hahe yardia fanya coup d'état ya saya un coup d'état ya saya ndai ngabo mpango parce que amini soifu hakaya tizamba ndo banu ekaka jaroha Tanzania habari zamba banu eka haroha Tanzania yabo kabajatimiza hata 72 heures rangu ya roha shanga mina surete inji kana ngeiho parce que hende Tanzania uniquement pour yatahe nyumba ya ureside hiho ya duka Tanzania ya duenda Somalia tunda zenongo zahe hakansida ina wanu havuriza kalimabo kana Azali sefini donc kanza rijue banu est-ce que unumpango wa Azali na ministre ifu ngwanzo ya behezi mtuje toujours ama Azali hasa haelewa kangabo problemu ngiladhimu wa bu solution wa ke transition ibaki katusubuti ya toale kalima banunga mjodo naze parantari wa felicite tiji hindi jau c'est du people yondongo za mafitisha Azali wa yungu juo ukana situation iliyo ekade wandru wala wa makandida wala namna wa renforcer zendongo za muoni ngabo intérêt Azali ya sede wa hadisi réellement vai amini soifu ngwanzo ya njievo hari parce que amini soifu ngwanzo ya interimu yede ya garde est-ce que ngabo wandru Osman Azali wa pangauze ngozinu waloda na Azali kumoroni hawandru Azali wa pangauze ngozinu ndaona amini soifu est-ce que Azali katujua shabanu amini soifu asahaye ani ngwanzo ya renverser Azali ni ya garder pouvoir yeye aborka hanzar wone sebanu kana wa Comores ne ma opposant no wandru pouvoir parce que yabo hata wandru pouvoir wa jambi wao ni wamtuje kama timu wa pouvoir yabo zimsaidie udi tukanga wa ministry baisha kama timu usubuti sukarla wa uzamba ko subuti wahimiliya Azali amba tijao au jao shaini hewa ungabo mpango uzafanywa bani ya ministry parce que ministry hajojibiwa na banu ministry kati 2002 tizamba jana shanja vumbale zina leonga mambo kana 2002 kati Azali akauho kurengale congé yende herma ze 6 mois yende candidat 2002 wala fokwezi a ministre fu hata taratibu ikedi ya garde interimu ya Azali shati bolero na bolero il était ministre ay premier ministre donc harimoi sharia shakaya en cas d'empêchement du président c'est le premier ministre qui assume halafu a ministre fu afanya stratégie hata ya renge interimu malheureusement kaja passe donc ranguya bo hanji ya rohombi na wandru parce que bala ministre fu ena rohombi e kavenze ba kemru ya nomi ministre des affaires étrangères kai shamro ni kilo ngazi jahani kilo affaires étrangères yeto ne hama bala dangu yeto nje rohombi hana rohombi yo a ministre fu ze playalonizo ngwanzo soit inumpango wa hera na Osman Azali soit amini mpango haeche haungu na wandru ya panga hose ngo kiniha shaji nyima opposant parce que banu haini ndrongo sojo ko fanyisha ba mars avril nyanzambo tout le temps mars avril buzundrab parce que lazimu zenongoza mars avril ngabo wandru wa hezi wandru wa tujua namna politiki iliyo interne wa lumoni chodorongo wa angar préparer au passation le 26 mai wandru wa tujua namna zenongozi zilio homoni ye solution zima de proposition ya hema candidat watano wa propose ka il faut à tout prix une transition do bajoka mwele wanu warumenti parce que banu Azali wanu kabana ujua hambo kana Azali havotewa no Azali kaja votewa ndugu jua hata yeye mwenye ngujua kakaja votewa yabo ngaladhimu à tout prix wafanyie mbayo ndo transition ti gouvernement union national
parce que yo tofauti une transition ikawa ngelazimu he faida ya henti ni namna wandru parce que banu ma candidat kwa tiwa zero wambanga nzao transition sheka leo Azali hawa minisoifu mwanzo mpange mna mpira banu milimu mdanganyo wa Comores wate makandida wangu wajofanya ndongo ijoka vraiment nziro na bungizo tena ndongo izo ngizo. Il faut faire attention parce que ho kweli e kaka wajafanya Azali kaja para ma acteur politique wanti pia wahenti ni makandida watano wandu wakanti wa hunda shawiri na hizo dizo yalo nizo ya zaho malheureusement wana zibero parce que ho kweli ka serikali kaitina hata rongoza husu diplomasi. Hamjo kama naambia kana Azali ngena diplomasi ndai. Diplomasi imagine ma ambassadeur wa minomewa wa Comores wa Lorma zenti bali na bali. Walo na 10 na 20 hata zenti zila wafanya walo ma resida ziona oyenti hatu nai parce que diplomate yofanya 4 ans. Zonga dozija usoniho. Zenamna za ambassade zatu za rendwa ze passion. Zarendwa maduka ya utumo ngarduzija un par un usoniho. Donc halafu ho kweli makandida ladhimu mrenforce ya husema hadisi iliba kifanyike ila transition mwitao shamti kenti abo zimberunton ngoni Azali haja change gouvernement banunguza tumu parce que ngizo ozitwani ili ya ministre ya rengwani urgence ya 1 kilo ministère halafu 1 kilo interim ni asuma Azali ya pashie hala endia continuer traitement zahe parce que kabati mruto ujua kasuma Azali ngemwade halafu bahe amini ya juhenio parce que iyo de plan administre pour l'union ntujua administre pour notre zamba zami tujitrompe administre hambai kalima ukana Azali c'est fini est-ce qu'il a hamba homonenia est-ce qu'il a ngwambu ho kinyume izo tukartujua sha ngeladimu ma acteur politique wanti pia mlo contre parce que banu hata walwa pouvoir ngeladimu wajipome wa maruhe parce que banu yezi inu ya Comores inu tia mtuje kina ukiri mtuje warenge mateka kina ukiri mtuje watoja waribaimfia baishwa ngarjua ukawantu wa mtuje wanti pia walo print hatu yangamie sha ma acteur politique nganyanya intérêt surtout ma opposition mtowe zerongoza mafiti za ukana vanu kati himi vanu weido jotende na mtowe hizo mkea inia nzima ya ukweli mkenti mjue strategy parce que vanu hamade system ya huswe barua ya Faransa wabe barua Faransa wabe haja ila tinongozi tena wa konti zalazimu zitene wa konti ne maopoza parce que Faransa pour être clair ni zo abdusoifu ya zamba kana ujo uchilila ndravu raija zingara ndravu nabonge mnangoma aminisoifu yanzo amre parce que aminisoifu ngujirendo kaide technicien yede mru ikau kabati ulo nankili harumenti ya Comores katinda hafanya ndrongo endri aminisoifu hukotize hindi parce que namjua aminisoifu le teleritajila valange na action vala na boyelo tilila ila Comores shaye hajirende actionnaire bala rangwale abo Comores watoju hadisiyo ndona to tantsawa bala ma actionnaire wa ritaji aminisoifu mengoni ya wentinge mlao ngwalao yentisha yentike tumundamana parce que mtuna toja banu lizo duzo tao kama mruja Idirisi ho mtuje haja kanti ngwanzo ya do nyanya na rambi mbarongo ya idarusi yaifanya ya tekniki ya idarusi ya rambi ya tekniki ya ministry yaifanya harumenti donc ompira upangwa wa Comores vanu hokana Azali kaja votewa izo wandu pia ngwajuao hokana ngabo lazimu transition yo Azali ngujuo nguyo shambuja gumsese maweni yambude we kata ze majizahe ya mbezo ya zaho ya toushi
shahata wagumsese msaidi ngujuo kane situation ninde yezi wa Comores na mfanya utundivu yezi itona mateknisien wa ufikirie zilio nezijao ani wawone manger ueshele danger do tukangwa obala waparane Fatihu Junaidi mnaikundi Ibrahim Mzedi mnaikundi wao na belu wende bala wahanu balu mapesa menji bai wanyise shakwatina hata fikra za ufikiri za ukanti wafikiri kama nze ngozino jao raisi waengu juo Azali ukana kabati taratibu za uperse il faut une transition ijo uja ireje les institutions zonti pia wandru kenti ndondoze ngozi hanti wandondoro eka wandru tukawara voti wara voti ka haini ujo hunda ya elewe wandru Comores wa amini ukana imroi de astaiki jabo kwa Comores pia ngojua ukana Azali kaja hunda donc wa Comores na mlamuhe na nyima opoza na mlamuhe hao kweli haumbulie zimbireni jansongoe parce que Azali e playa haba hayafikiriu de strategie ya wemru jomsove e ka hundu strategie ya miniso ifujo kirika inongwa ipanga waili sha Azali hasahale mbelea ongo jodo mbakana naye namke abo naye sangondeleo yengondeleo je banu imanda ya hinge saulo 26 haini za ufanyiwa ngaladhimu zifanywa avalo 26 rijue endeleo ne waende sawe ntimba harimoi transition na banu transition jomkini hayeye par exemple harma video selon les ndongo za uso politique et transition ngaladhimu yende so ni mungu na banu makandida wanu tena ngwaona majorité parce que ngwao 5 et quand on quand un acteur politique ou quand bon ladhimu rende se refanye transition ma candidat ou ma opposition ladhimu wa hunde ushindi wafanye une transition transparence ngejomkini hamba Azali na baki edo le président wa transition d'accord chaka na ukana zemvu ya loni zolelo ladhimu bohantiwa un chef de gouvernement yi Azali akane cabinet yahe va chef de gouvernement ya endese parce que yonde namna zinongoza lazimu zikae ka vatinzi ya katindiyo na singa na mimi ngamsubuti nzambe bana ukana nduna kenti parce que Comores de ila ya hezabera zinu ziparo hamba ni fulani kema opposition kamjar benuli wa Comores ze strategie mlo nizo harumo mwezi wa mars wenda avril halafu mbulia parce que Azali ngena suspense est-ce que ma candidat ma posa wanu ngojo shinda wari déranger yengu wono e dérangement déjà shaba hangi harimoi suspense est-ce que ngojo shinda wari déranger est-ce que le 26 mai je yafanye passation ya rabu ya bahi sheka hundre dérangement habaha marsi banu na bana dérangement ngizo zinji timpaka ndwa fwebwe na ne kazi jaza fwebwe ladhimu lifulwa shanga manzo niwonese nukana e ka change gouvernement banu muzatumvana muishamini soifu hanji yange ministre uondo ya nkilo enti ya rume Azali mjuenzahe Maroku yende ya jirefugee ho ya tundeze traitement zahe ya dosi ya Comores shamini soi ya mbulieni abo bahi mdotea izo deze place ali alonizo wanu wajukamba mwanahe wallahi Azali katina fikira za ukayanke mwanahe ezi Azali nge na fikira de mru jomsove haba de mru jom sauve habasa de mru jom protege askale mbelea imabade nga umenchi e situation de santé yahingi yonziro na harendo wa Comores na hawinji katujua kana utujua huichililia ba shay jotonge saya ichililie ndi namna wanrojo kanti wafanye mahadisi to kuma opposant na mlamuhe mkontinye komba wana haramu wanu wayobonti parce que kabati midi à 14h il faut une transition ngi obligé wa que transition chez transition ngi saindi so habiliwa ni makandida hiyo tidemana aminiso ifanzo yafanye strategie hata ya njia wafanywa gouvernement ya njia est-ce que kweli aminiso ifungujwa njia yake ministre haungujo ngwajo upanga ku detail ya ndrabo yambaye acteur wa ku detail la amini soifu abo harenge pouvoir wa Comores
izo renseignements zilo suivre timwambiani ukana amini soifu eka haro ha Tanzania yabo ngasina 72 heures hao 48 heures rangu ya roha ijo kirika hata Tanzania parce que l'hôtel yaliyo hamba Serena c'est une compagnie hôtel ya hoteli donc hunu Kenya ngabo hiyo Serena ya Dar es Salaam na yehende hiyo ya tahe nyumba ya fanya residence ya rohe Somali ya doenda itondeza nongoza Somali bai shashangi na zifikira zahe dizo na zamba banu manabo hazamba mahala abo jukiri wai pasko banu ngarsina zera nsanyima jukiri wakati ya kahambaze nongo kaja haka amino wandu pia shasisi reparisaze nongo ngardozi bitowa ya mungu jodo jila umu kabandira rongoa sha izorele twaro morlo ni lo eske amini kweli nge kontro Azali mwanzo yarenge pouvoir haunu mpango wa hao wakimtuje ebanyu wa Komori kweli ni wandu wahimiliya ezi ya zamana bode kina wandu wahimiliya Azali mbingambirwa onsongoni mdotula zaho dufini bahi mwanu kama viho ni wandu wahimiliya Azali eka kweli ya Azali amini soifu nguju yankule pouvoir henyi ma opoza ngam konti uje ngam jipanga oje na bantu kama timdu to ujwa yerohombi tizamba yerohombi ya tumba mpaka ya amini soifu donc yodizo la kanzar zambe ban kartona ukawale manaye Ramadhani inu ni fatigi rwano taraweha siwa sasa uswalize nane aske songa swali mabwade ne zenongo sha kanzari wone shele Zimbabwe ngarlindao anga sina resources zinji randi sozi to ambabile uhambabi hamba za uswamini soifo ize pla zeku zahi donc ngardoona na tena insha Allah Mwenyezi Mungu najailie zedu arizomba harumaye mwezi mtukufunu zirengwa ze swala zirengwa insha Allah Mwenyezi Mungu na towensi hatu haruma umihono niliyo ni mafujari wanu insha Allah Mwenyezi Mungu yarejezo usalama harumensi hatu yarengezeze nongozo ntipia za institutions zikenjema haini mkomori joka na ujenda mahakama yaelewe kabala hashindwa ya amini hau yaelewe babano hapa haizi lio Komori baishwa mronga ngweswiri kabala idolo na haki ngusojiunda kana yana shitakinre ndebo konjo njo shindwa Mwenyezi Mungu najailiwa wale mulopitali wa hunde unono wanzo wanru ashewa Mwenyezi Mungu yawanike oka Mungu abenzo wanzo wanzao wanru Mwenyezi Mungu yawanike insha Allah Taala Mwenyezi Mungu yajailie kama Mungu abenze mabavu ya hatu ne miji ya hatu ikiharuma mwele wano na imani na usalama iroho mihononi ensi ya hatu iroho mihononi mwe mafujari wanu insha Allah Mwenyezi Mungu namkontinyeze dua haruma mwezi mtukufu wa Ramadhani unu rikontinyeze dua za uomba mafujari wanu hoju habotasi haino baishwa mru hoju habotasi haunduka kazi japase nduna atizie rijuheri hunde mafujari yanu wachilensi ya hatu watolo haizara waone utungu amade namna wane sawandu utungu majine Mwenyezi Mungu ya mvukishe rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi obahanu ya jihundrao tumu ya fukare hule ne famia hahe hule ani yabo maudu wandu wanu ngojo kauja wambe kana bala ngwafanywa ngwafungwa bure na ngwafunga wandu bure donc Mwenyezi Mungu nari nibe imani aribe usalama kama ngwabenze ngarjo huona na tena biidhnillah wa naamfa minkum masume ma khair.